Jopuonjre maromo 2,200 masome skul primar ma Ngenya mayudore e kar chung' bura ma Naivasha pok odok e skul nyaka sani. Skul no Josephat Luru wuok e gwenge ma oyudo midhiero mbele mokalo. Jopuonjre no skul bug ne weche mag somo e skul nyaka sani. Skul no bende oyango dang'ni mar paro osefwenyore kuom jopuonjre go moloyo to mago mane kod masira mar pi oula. Ne okwayo sirikal mondo mi oket lakteche makonyo jogo manigi dang'ni mar paro mondo oriwre kanyachiel gi jopuonjre mar mondo mi giket ayanga weche mag tuo mar jopuonjre go. Wanafunzi wetu walikuwa wote kutoka chekechea mpaka grade ya 8 walikuwa 356, lakini wakati hili janga wanafunzi wengi hawaweza kurudi shuleni. Wale hawajafika 1000, jana walikuwa wamefika 800. Kwa hivyo ni watoto wengi hawajarudi shuleni. Hatukuwa na shule zilikuwa ziliathirika in terms of infrastructure. Kuna shule ambazo hapo ndio tulihamishia wapo, na ni shule ambayo ni Ngea Secondary, Ngea Kangaos na Ngea Primary. Maana tulichukua jiko la shule la msingi, hapo ndio tulikuwa tunapikia wale waathiriwa, na tukachukua ile shule ya sekondari, hapo ndio tulikuwa tumehost wale waathiriwa. Watoto bado hawajarudi shule sababu kila kitu ilikuwa imebebwa na maji, kuanzia uniform, vitabu, vyombo